perlu kejeng internet juga ni kerja kapan. Wan ban seki adalah ladahi ba pinlap bat pinsyam. Ya kejeng internet jong kani kerja ka kepada hang deh haka. Baik perlu mentah kasih ka khat santerik. Jong benai Agos mentau senem arjar pun reo. Kajing bun naduk ki breu ki kali ki bawan yat wan yang kelalong ke bala i syirkai kaj. Kadai kejaka kadai kawai ni kejaka ke bala kam pau bha ke badon ki Tanjung ke West Kecil District. Ke badon marsendak bat kepung pam pernai. Kajing itenat jong ki lum jong ki wa kala kering sibun ki pajba ki bawan pekai kamtam ki sengi syuti ane kamtam bagani ke sengi kharsantarik ke badai ke sengi Independence Day. Baik perlok ki pajba ki bawan kai pe kita gilum ki ba itenat kini i lakhap ngea lakhap ngea hingan tang da ki perlok ki bawan kai kidai ki perlok kidai ki banajan badan jangai umdai tanggi benta ki badon sikit hanywas henrei ki don ru ki perlok ki ba naki jaka ki mamarjan jong ki iri jong ka West Kecil. Ki bon breu bha kan ne kadaw long namar ba kadai ru artat ke sengi syuti kumta ki samla ki rangba ki khna bat borok ki lajpor bahana ka bentaban lei sangkai pengat agi jaka ki bafer la kalong sajan lani sa jingai kat pemoki kila pekine ke jaka badai ban lek kiu sotai ulum ba internet kala blok nomor kala bun plat ki breu buan kai kan hadu benda blok pe. Baik perlok ke jingbun jong ki perlok bawan kai mentak sengi. Yang teh jeka ba de bandrung ban mi i kala blok ha. Mentap ki perlok kita kenjang lumru. Bun ba. Kene gede hak ni kasih kepada ke khat santrik Agos jong senar jar ar bunreu kepada ka Independence Day. Kene jeka ban kiuru la sna itenat ha. Jeka ban longsuk na ka bantagi kali ke barit behe ban kiu. Kini ke Don Harut jong Serobak National Highway kebayat yang stone Shillong na Shillong junong stone ngan lek inte jika pakam kenjang ngan pen ip perlok ya ki internet jong ke sorong sukun ke barang ne agene ki area jong ke Molongkar ke barang ki Tanjung West Kecil District. Baik ini ki perlok bawan rak ru kat parkir lama jong ka Rindia agene ki sengi kepada kesini Independence Day. Baik perlu mentang lapoi ha marsideng jong uneu lum ba kenjang ha. Baik tang ne marsideng ru view ngi ba kala best ha. Baik kita ki kali tai ki lum ki at ki them ngi bitanat ha. Kabar sorong sokun jong ni ulum long bitanat ha bijang thi kadon ru kampung gue ke pakrau ke ba tenap ha ladangi sondur baik oro dablot ki belum ki at kitam di badang lidu gitu badang wanu gitu kalau air bebet su tenap bad ke pengat ke ba pen su tenap ya ki loki jor ke baki man kai gini ke jaka tik tik clear jong ulum tinggal lek timo perlok kan sepen EP na po baik ini jaga lah sina ka viewpoint ke bitanat ha ba pila ban kiu pila ban her besuk daki kena ni samlawat kirang ba ni ba kam temen ro imat mentak sengi kepada ke khat santerik Agos arjar punriu kepada ke sengi Independence Day kam dei tang ki perlok ki banajan ki baran sikit hanywa sandring i bigla don lut dan sibun ki perlok ki banajan bada jengai i iru gila don ki perlok geru gila don ki perlok dekar nalor ki kasih babon bah bon ha pe bon ha
Di nomor bang UI ki perlu ki bubun bah ki bawon kai kene ki cakah. Di kumta ngaru ngade yai denti nanti ka surok. Nomor ki jinglun kam ke bang haban lek. Di kumta ngawan kiu uni rum. Na kumta wan pek ya ka ji itenap jong kene ki cakah. Ha ka ba ublei blobu ya ki ki bah itenap. Pat haringkat jong ke jing penwandur jong ki trai jong kene ki cakah. Kila sinai ki cakah. Ban syongkai nam tagi kena nam tagi samla ki viewpoint bat lapan wandur ki jaka ki itanat hagi babun rukom ki piru pelok hila banwan kene ki jaka kolong syak ki itanat do kata kolong syak ki jaka ki itanat do kata ki piru pelok hila banwan hawis ni lada tikwa banwan si kene ki jaka baik pada view nang nem kene de clear jung ulum bakam kenjang tam hila ban UI ki jaka sodong nang ni ki badan segi bentar ki bakam tam jungan ni ke area hi berkawai kita lagi lom baik kita nak ha kiba don tang kikse berkambun kita kilom ande wala kataru kilom kita nak jong kador jong kecing itanan hang ne udon unne ugut lom bala thok gut lom bala sina ta kedur bagi perlu bawan kai kiyok pan sendur hang ne perlu kecing itanat juga ni kerja kapai wan ban saki adalah ladahi ba pinlap bat pinsyam ya kecing itanat jong kene kerja ka kepada hang ne haka ire juga ni mau lengkar kerja ka we ni kerja ka ki badon ki Tanjung West Kecil District ba kham kenjang ba baik minta kene sing syuti ki perlu ki bun ba ki bawan kai wan yai wan bam leer pengat kham tam ni le ba kedai ke singi independence dei ke kesan dari jong agos arjar pun reo baik karena harus jong serupa national highway kebiak nang stone Shillong nang stone nang ta ni bagi trai lapen biang ru ni kini jingdon kam nang gemta ban lek kemen juki kun samlan ni kirang ba kina ru bat kila sim kebai wan pikai kini kedor ke betat ha pila ban wan pi prok nang ni na ke jaka ba pihak ban rom bakam kusani kalong ba pihak ban lek khoj ke me mariang kenang bakar nang bakam idanar susu onda piwan kai pat ha ke pat kepor boleh sibon ngin sikin dupat